laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتي الله سبحانه وتعالى الله هندد يتدي متوقع مولاني النعمة جبوي توقع الدعاء تسكتاد إن تكي جرن المكان رب السماوات والأرض وتكدون كدي ويمرين كدي ينجرن مكان رب السماوات والأرض وتكدي كدي جرن كدي فضير مولاني الله سبحانه وتعالى وإن القرآن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. pellel si on jarnilam mi ɓeydanayi on nemaji ɗin kono si on dulli letti andegino satti wawen famude enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam none no allah subhanahu wa ta'ala lettirtanon e lette makko ɗengino ɗuuɗi. hara yendu wani ke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e kala man yutirɗo ɓawa maɓɓe no moƴƴiri ila qiyami saa nelaɗo mo tawata allah subhanahu wa ta'ala sumbike dow tagore nden mo waɗimo nelaɗo o waɗimo kadi bandinke o waɗi ko honɗum woni ko sendindiri hakkunde meɗen e makko ɗum woni ko wahyu on no allah subhanahu wa ta'ala humbitiren noon ka alquran qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. aray ko ɗo wahyu woni hakkundeji meɗen e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. aray en duwannike kadi ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim depansuɓe wonkiji muɗum e jawle muɗum e jiije muɗum ha ka ɗo dina ka dari wawi hewtude hande enen kadi tawi o wawa ɓantude kongolle muɗum. hara en duwanike kala man hewtirɗo ɓawa maɓɓe no moƴƴiri e tabiti batteji maɓɓe ha dargal ngal daro. haray kono yo musidɓe tedduɓe kono yo mawniraɓe yan kono yo neniraɓe yan haray mi yurike on ɗuɗo yural islam inchallahu taala oɗo kikiɗe men aray mawdu men on inchallahu ko woni yiɗade ko fiiɗi ɗo faljereji ellaji sakitiɗe ɓeɗo sonnaɓe tawi noon ɗum ɗo hino hertori mana hino huɓiti duhiɗo e sonnajo nde wonno ko duhiɗo on wawata darade tigi tigi yamira sonnajo on haɗamo wa kadalika ko kanko kadi wawata darade fiwato wonu dayus amma sonnajo on kanko kadi ko kanko nangata wonki makko kin jogitoki o eto o waɗa ko allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon o acca ko allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon. haray ɗon ko woni waɗande nde ɗo yewtere si allah subhanahu wa ta'ala newni haray ko ɓeɗo musidɓe men karmokoɓe men cheikh kalo kamɓe woni waɗande yewtere nden inchallahu ta'ala. haray ɓawo ɗum wonɓe tigi tigi nde wonno jonde ɗiɗi ɗi juuti gilande ma weeti faydande jama on ɓe fawtaki. haray ملو جنة بميكروم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع سنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم لا مرد له من الله. وبعد، إخوة الأعزاء أحبتي في الله، ألقي إليكم في هذه الليلة الشريفة وفي هذه البقعة الطيبة وفي هذا البيت المبارك تسليمة طيبة مباركة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل ذكره أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي جميع شؤون ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سيدنا الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى فيونو إن إبور المكو يرمين مكو فاد إكادو دين إسلام، وفيوني إن إبور المكو يرمين مكو فاد أودو سنة نلانو صلى الله عليه وآله وسلم. وارينو سنانو كانكو الله تبارك وتعالى هيغوتو إميدن في وطانو يدو ونويري إنك قرآن رمكو تدونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. الله تبارك وتعالى وبيين ونسي ونانو يرمين مكو دنگ برال مكو نغال ونكو ودي إميدن hay goto e meden labatano fewa e kaado dina makko, hay goto e meden jogotatno ko odo qur'ana kanyum may odo sunna ko woni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yuzakki man yasha, himo labbina kala mo o muyi labbinde. Idan haray no hanani goto kala e meden jarnugol mo kanko Allahu jalla wa ala hadhihi an-ni'mati al-'azimati al-jalila. Ara yeso ɗum eɗen seedo wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu jalla wa ala. Eɗen seedo kadi wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeɗo ko jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ya'budu wa la yu'bad. Eɗen seedo wonde ko ɓe nelaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala yusaddaqu wa yuttaba'u wa la yukadhabu wa la yukhalaf. Eden toro mo kanko Allahu jalla wa ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisangal e dow maɓɓe kamɓe e yimɓe nder suudu maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande ɗargal. Ara yeso ɗum miɗo salmina on ko ono yo siɓɓe julɓe salminago islamu yankowo ngon. Ara wano ɓeɗo ardina ɓen ɓe makiri noon inchallahu jalla wa ala yewtere meɗen nden nde yiiloto e oɗo mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko tahdhirul muslimati min akhta'in sha'i'atin bayna an-niswa, bima'ana rentingol oɗo sonnajo jebbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata kanko o wi'i wonde o jabi Allahu tabaraka wa ta'ala, o gomɗini Allahu jalla wa ala, o gomɗini nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wastaslamat li rabbiha jalla wa ala, o woni sonnajo jebbilaniɗo joomi makko tabaraka wa ta'ala, rentingol oɗo pottinamo kanko oɗo sonnajo e yoga e goopi palji ɗi tawata ko saakiɗi hakkunde maɓɓe kamɓe ɓeɗo sonnaɓe. Ko wani si tawi hawri en daari gurdam ɓeɗo sonnaɓe hande, tawa en daarirɗan ɗo gurdam maɓɓe eɓɓugol ɗan e deftere Allahu subhanahu wa ta'ala nden e sahihu sarihi sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, e ko laaɓi ko selli kon e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam,
en taway bila shakkin wala raybin wala taraddud kamɓe ɓeɗo sonnaɓe buy e maɓɓe no wondi e ellaji no wondi e goopi e palji molanaɗi jon noon si tawi o wi en ruttike e yiltike ka sharia joomi meɗen tabaraka wa ta'ala en daari kanko allahu tabaraka wa ta'ala fo o banginani en konka qur'anare makko teddunde e ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe banginani en konka sunna maɓɓe hentiɗo ko ɗum no holla en wonde ɓeɗo sonnaɓe ɓe hanaka accirede ni bal kamɓe ɓeɗo sonnaɓe ko ɓe hanaɓe aynede ko ɓe hanaɓe wurtanede so yii allahu tabaraka wa ta'ala o wi en ka qur'anare makko teddunde wonde arrijalu qawwamuna ala nnisa o holli en wonde ɓeɗo worɓe ko kamɓe woni ko hikkina e toppitagol e aynugol e yiltugol ɓeɗo sonnaɓe e nder fiyakuji maɓɓe ɗin kamɓe ɓeɗo sonnaɓe foti ko ɗiɗo fiyakuji dinayankoji walla ko ɗiɗo fiyakuji ɗi tawata ko adunayankoji kono noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e makanin e oɗo hadise selluɗo wonɗo ka bukhari e ka muslim min hadise abi hurairata radiyallahu anhu ɓe maki istawsu binnisa'i khayra fa inna almar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i a'la alhadith kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde ko ono yo ɓeɗo worɓe wasiye yamire ɓeɗo sonnaɓe ko moƴƴi tindine ɓeɗo qur'ana e sunna holle ɓeɗo laawol allahu tabaraka wa ta'ala ngol ko waɗi noon sonnajo on aslan ko o tagaɗo itta e gondu e hoore kadi kanko sonnajo on ko taga o itta e gondu kon ko e gondu ndu tawata ko ɓurndu towude ndu tawata ko ɓurndu ndun bi ma'ana ɓoylade ɓurndu ndun tuuɗade waɗi si tawi se ndaari moƴƴa abdullahi ibni abbasin radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde allahu tabaraka wa ta'ala nde taguno baba e meɗen adama allahu jalla wa ala waɗi ɓe ka aljanna ɓe jindi ton kamɓe adama alayhi salatu wassalamu e dumun nde tawi hiɓe sawta hiɓe wulɗa ko waɗi noon ɓe wonda e ko nandi e sifa maɓɓe yeeso ɗum allahu tabaraka wa ta'ala bugi e maɓɓe kamɓe adama alayhi salam ɗoygol ɓe ɗaani ka nder aljanna on sati allahu tabaraka wa ta'ala o sorti bi ma'ana e maɓɓe kamɓe adama alayhi salatu wassalam kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tagi yumma meɗen hawa o itti e gondu maɓɓe nun imam ibn kathir ɓe maaki ndun ko gondu ndun ka sengo nano ka hedde ɓaawo ndu tawata ko ɓurndu towude ɗum si en ndaari en tawa ko ndun ɗon ɓuri tuuɗaade nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki sonnajo ko e ndu woni ko taga wa ala dhalika kamɓe sonnaɓe ɓen no nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakiri noon wonde ko ɓe qasiratu aqlin wa din naqisatu aqlin wa dinin ko ɓe ɗuytiɓe kamɓe sonnaɓe ɓen haqqille kañumma e diina mana muɗum haqqille maɓɓe ɗen no laaɓani en wona joomi meɗen tabaraka wa ta'ala ɓanginiri noon si ɓe seedoto kamɓe ko ɗiɗo maɓɓe wonata lonto gorko gooto fi on ɗum si tawi goɗɗo e maɓɓe yejjiti ko waɗi hiɓe yaawa ko ɓe yejjitata o yaɗimmo on tawa on ɗon o andintina yejjituɗon amma ɗuytagol maɓɓe ngol ka diina nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki sonnajo on no anda si tawi mo selli cellal timmugal o wawata wonde lewru timmundu tis tawa ella heɓalimo ko tawata haɗemo dewe hewde idan kamɓe ɓeɗo sonnaɓe wonde oɗo alhaali holli ko ɓe hanaɓe aynede ko ɓe hanaɓe wurtanede wa ma'a dhalika iblisu alayhi la'na o jokkay ɓiɓɓe adama ɓen fuu kono ɓe o ɓurata jokkude ɓen ko ɓeɗo sonnaɓe oɗo waɗi si tawi wona imamul manawi no ɓe makiri noon ka faydul qadir maɓɓe ɓe maaki wonde nde allahu tabaraka wa ta'ala taguno yumma meɗen hawwa iblisu alayhi la'na o darino o ewni o wi ayyatuha almar'a anti nisfu jundi wa anti sahmi alladhi armi bihi walan akhta'a abada o wi ko ayyo sonnajo ko an woni ko innete feccere konu angun bimana soriɓe am militariɓe am ɓe tawata ɓen mi haɓira yimɓe ɓen e jinnaji ɗin naɓugol ɓe ka yite jahannam an sonnajo on ko a woni feccere konu ngu mi hoolori ngun
o wi ko an woni dagawal angal tawata pellet ngal ɗo dagawal simi fampike ngal goɗɗo mi wopatamo few idan ɗum ɗo fof no holla en wonde ɓe hana kaccirede ni watti nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en wonde sonnaɓe ɓe e hoore muɗum sabu tawde iblisa no ɗuɗɗinoraɓe moƴƴa ko kamɓe ɓuroyta ɗuɗoyde ka yiite jahannam ko kamɓe ɓuroyta fanɗoyde ka aljanna kamɓe iwruɓe ɓen ka aduna ɗo ɓe makani en ɗum e hadise mo tata ko tabituɗo e abu hurairata radiyallahu an o tawata ko wonɗo ka sahihain kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ittala'tu ala aljannati fawajadtu akthara ahliha alfuqara wattala'tu ala annar fawajadtu akthara ahliha annisa ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ƴellitike e yiite ngen jomi menen tabaraka wa taala holliɓe ɓe tawi ko ɓuri marde place ton ko sonnaɓe ɓen wa nafsu shay'in ka hadise abdullahi ibni abbas hadise on sifa makko no itta e abdullahi ibni umar kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki tawi ɓe wasuyade ɓeɗo sonnaɓe hiɓe wajade ɓe maaki wassalam tasaddaqna walaw min huliyikunna fa inna kunna aktharna ahli nnar ɓe maaki ko onon yo sonnaɓe ɗuuɗe ittugol sadaka haysi ko cuɗariji moɗon ɗin ɓortoto ɗon okkitirol lillahi wa fillah ko waɗi ko onon ɓurata ɗuuɗoyde ka yiite jahannam ko noon ɓe makirani en e hadis mo tawata ko wonɗo ka sahihu muslim ittaɗo imran ibni husaynin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki inna aqalla sakini ljanna annisa ɓe maki ko ɓurata fandude hoɗoygol ka nder aljannaji ko ɓeɗo sonnaɓe wa ala dhalika no hanani goto kala e meɗen sonnaɓe ɓe tawata ɓen ko inneteɓe ɓeɗo koɓe mas'uliya makko kanko oɗo gorko yo o wakkilo moƴƴa o daro o hefta fiyake maɓɓe on o wakkilo o jogito ɓeɗo ha bi idnillahi jalla wa ala ɓe hona e lawol ngol ko waɗi oɗo zaman meɗen en fo meɗen hiɗen seedi fasaduji ɗin kañum may fitnaji ɗi tawata ko sakiɗi ɗin e yimɓe ɓen fo ammatan e nder sonnaɓe ɓen khassatan wa ala hada aqulu wa billahi tawfiq no jiya e piiji ɗi tawata ko piiji ɓurɗi sakade e hakkunde ɓeɗo sonnaɓe tawa ko ellaji molanaɗi awalan ashirku billahi jalla wa ala sawa'un kana shirkan akbaran walla shirkan asgharan bima'na oɗo kafidugol allahu subhanahu wa ta'ala ene andi si tawi innama ashirk ɗum ɗo ko anduɗen ta'rifu muɗum lugatan karmo koɓɓen ɓe maaki ko ja'alu shay'i bayna ithnayni fasa'idan ja'alu shay'i bayna ithnayni fasa'idan bihaythu la yanfaridu wa la yahtassu bihi ahaduhum bima'na ko waɗugol hunde hakkunde yimɓe foti ko ɗiɗo walla tato mana ɗi yeeso tawa goto e maɓɓe hertora hunde nden hiɓe kafinde hada huwa alladhi yusamma shirkan mathalan si tawi hawri a ɗettiɗo mbuɗi a okkiiɗi pay koye ɗiɗoy walla koye tatoy foti noon a ɗetti mbungol gotol pet a jonniɓe haray ashraktahum fil mali ko waɗi noon la yahtassu bihi ahaduhum amma shar'an eɗen anni oɗo shirku ko biddu tawhid التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بجميع ما يختص به إذن فالشرك هو صرف شيء من خصائص الله جل وعلا لغير الله بمعنى وإنتي الشرك كورت قلقل كجيا كويئتي كونكو الله هرتري نبنا دون قلقل الله سبحانه وتعالى كرندوني كو إنتي الشرك jonno ngoɗo shirku e hoore makko jomi menen tabaraka wa ta'ala ko oɗo ɓuri mawnude e dendangal bakkatu ko o haɗi kon wona cheikh mouhammad ibni abdulwahabi ɓe makirino wonde wa a'zamu dhanbin naha allahu anhu ko ashirk ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗi tawata allahu tabaraka wa ta'ala haɗi ko ngol ɗo shirkangol mo kanko allahu jalla wa ala ko ɗum o wi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a o wi rewe allahu waɗon mo goto hara on kafidali mo hayi e hunde kanko allahu tabaraka wa taala o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya joomi moɗon ñaawi o yamiri o wasuyike
wonde wata o rewsi wana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tu o wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wama arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hadi ko wiyete shirk o wadi shirku on ko hunde sobune wana wiri ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kanko tabaraka wa ta'ala o sifi beedo shirka be holli ko be sobube Allahu jalla wa ala o wi wonde ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas o holli e wonde ko be sobube o wadi odo neddo mo tawata ko shirko shirku akbar mo tawata ko shirku yaltinowo ka islam ko o neddo sobudo ko o neddo tunudo o wadi mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala bi maana o sifimo si o mayidi e dum Allahu on jabantamo bi maana tefore yimbe tefanaybe mo ben si be julimo wa nafsu shay'in ko o neddo luttowo yite jahannam ka o wuri don e hoore mum mo jogi on shirka akbar golle makko hayde hunde mo eden jabataake o wadi si o wi kanko Allahu jalla wa ala wonde la in ashrakta la yahbatanna 'amalu o wi e aya go law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kanko Allahu o wi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Idan si tawi hawri en taskike ɗum ɗo en ndaari en taway ashirku ko dhanbun khatir ko bakkatu mo tawata ko bakkatu e hulɓiniɗo moƴƴa. Jon noon si tawi hawri no yewtede fiyake oɗo shirk e hedde ɓeɗo sonnaɓe no woodi e maɓɓe bi maana no jeeya e shirkuji ɗi tawata ko yaltuɗi feeñuɗi ɗin hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ko wiyete kon al ittiyanu ila alkahana wala arrafin bi maana yawgol tawoya ɓeɗo ndureɓe ɓeɗo ɓe tawata ko nodditiɓe wonde hiɓe andi ko wirni en fo meɗen hiɗen andi wonde mbileɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen e kiliyamɓe maɓɓe yahayɓe ɓen ka maɓɓe ɓura yiɓeɓe ɓen tawde kamɓe mbileɓe ɓen landoɓe huntanede haaju ko ɓeɗo sonnaɓe ɗum ɗo ko hunde nde tawata hinde jaali woɓɓe e maɓɓe yaray tawa ko fi hakkunde maɓɓe e moodi maɓɓe maana muɗum fiyoɓe hendo gorko on few tawa fiyaake maɓɓe on no mawni e ɓernde gorko on tawa kala ko ɓe wowli ko ɗum ɗo gorko o watta bi idnillahi jalla wa ala. ɗum ɗo eɗen andi fiyaake muɗum al atfu wa kadhalika woɓɓe e maɓɓe yaray tawa ko fiyaake hayin hakkunde maɓɓe e moodi maɓɓe fi goo wata gorko on o jongu sonnajo hay e goto si wana kamɓe tum bi maana kala ko innete sonnajo go ko yo iwe ɓerɗe maɓɓe nen walla si ɓe mari siniraɓe tawa ko yo ɓernde gorko huccu ɓen non siniraɓe fewta ɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ɗum tun. ɗum ɗo e hoore muɗum iɗen andi assarf. hoɓɓe maɓɓe yaray innugol ko woni ɓe naɓude ko fiyake ɓe jiidaki tawa ko yawugol ɗaɓɓira kañum on durejo ɗon yo o wonanɓe sabu walla kanko tigi yo okkuɓe ɓiɗɗo. woɓɓe e maɓɓe immo yaha tawoya on ɗon mbilejo tawa ko fiyake ɓiɓɓe muɗum ɓe yeyi imma ɓiɗɗo muɗum jiwo sonti o heɓali moodi walla ɓiɗɗo muɗum jiwo no jamba nokkugo fiyo o wonoy baata ka on ɗon gorko walla piiji goɗi tawata ɗi wona ɗiɗo immorde e gerugol ɓiɓɓe sina muɗum e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji. ɗum ɗo noon no anda bila shak nelaɗo alayhi salatu wassalamu no ɓe jantorani en noon e hadith mo tata himo tabiti imam ahmad no filli mo ka musnad maɓɓe kadhalika ɓeɗo e ashabu assunan eɓe filli mo ka sunanuji maɓɓe hadise mo tata cheikhul albani hiɓe sellini mo kamɓe cheikhul albani rahmatullahi alayh ittaɗo eɓe hurairata radiyallahu an nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maki kala neɗɗo arɗo kam bilejo walla ka ndurejo neɗɗo mo tata himo wowla piiji himo nodditi mo andi ko wirni kanko neɗɗo mo nodditi mo wawi wallude yimɓe on tigi ari ka oɗo o ɗaɓɓiri mo haaju
o goongini ko on ɗon neɗɗo nodditi kon gila wi'ugol makko wonde kanko mo waawi wadde mo baata, wonde kanko emo waawi wadde taamodi makko yiɗa hay gooto sina kanko, wonde kanko mo waawi mo okkude jiidi, wonde kanko mo waawi wadde haa ɓiɗɗo makko on heɓa moodi, o goonginimo e hoore ɗiɗo piiji, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. aray kanko neɗɗo on o yeddi ko tippina kon e dow nelaɗo alayhi salatu wassalam. ko waɗi noon kanko neɗɗo on fa hina idin o darike o ƴetti on ɗon o kafidimo e allahu subhanahu wa ta'ala. aray o yeddi qur'an, o yeddi sunna, kanko neɗɗo on o yaltike islam. ɗum ɗo ko hunde nde tata hilli jaali e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓe moƴƴa ka hedde shirke akbar. yon noon ɗum ɗon si taskama hande hay buyɓe tawata ko nodditiɓe wonde kaka yimɓe sunnaɓen ɓe jeeya tawa hiɓe ɓorni conki, woodi e maɓɓe ɓe tawata ko yaha ɓe tawa ɓeɗo mbileɓe tawa hadafu muɗum o fof o fiyake oɗo gorko gooto. ɗum ko amre mo tata ko thabit, hunde nde tata hinde tabiti. ɗum ɗo ko tana no jeeya e shirkuji ɗi ɓe jogiti ka hedde shirkuji to sooki wannon en jantoto woni seeɗa e majji. ɗum woni wonugol hakkunde maɓɓe kamɓe e gorko maɓɓe on tawa kala moƴƴere ko ɓe fewtinta e oɗo gorko bi mana ta'atu zawj, ɗoftagol oɗo gorko harana lillahi wa fillahi ɓe woni warrude, balko ɓe woni warrude ko fii hendagol yeeso yagal ngal ka galle oɗo gorko, fii wonugol neɗɗo mo tawata ko manteteɗo e ko nandi e sifa ɗin piiji. ɓe andi ɗum ɗo ko iradatul insani bi amalihi li gayrillah, bi mana koyon e faandorgol golle muɗum ɗen ko wona allahu subhanahu wa ta'ala. sonnajo ko haani kon si tawi o ɗoftoto moodi makko o nananamo, o waɗanay moodi makko ko moodi makko yamirimo kon tawa lundaki sharia, o moƴƴoto e oɗo gorko makko o jogomo no haanir, o wuppanamo conci makko ɗin, o paasa ɗiɗo haadi ɓowra, o nyammina oɗo ha moƴƴa, o waɗana oɗo no hananimo yo fiɓu ko o woni warrude ɗum ko taqarruban ila llahi jalla wa ala, ko ɗaɓɓugol wela e allahu ɓatto ka allah. ɗum waɗi si tawi cheikh usaymin ɓe janti ka sharhul mumti' maɓɓe waɗi nden ɗon toɓɓere no raabi hay worɓe ɓen no heewi e worɓe tigi ɓe tawata ɓe waɗanay sonnajo maɓɓe ko moƴƴi, ɓe soodanaymo conci, ɓe soodanaymo ko ñaama, ɓe soodanaymo piiji ka suudu makko, ɓe waɗanaymo piiji heewɗi kanko sonnajo, kono tawa anniye on ko honɗum o fiiyo ɓe hendo haqqeji ko sonnajo on joganiɓe kon, walla fiiyo yimɓe sonnajo on innu kaari no waawi jogitaade gorko. ibnu usaymin ɓe maaki sa warri ɗum ko baraji maɗa ɗin non, ɓe maaki wonde an neɗɗo on no haani ya wakkilo tawa si a waɗay ɗum a moƴƴoto e sonnajo maɗa on hara ko bi niyyati ittiba'i nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa imtithali amrillahi jalla wa ala. anni e ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalamu no ɓe moƴƴorno e sonnaɓe maɓɓe ɓen e jogitagol yamirore allah. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli, kadhalika jomi mi wi wa ashiruhunna bil ma'ruf. wa ala dhalika sonnajo on e hoore makko no haani harawo e taakide golle makko wona shirku asghar, tawa konko o gollata ɗon hakkunde makko e moodi makko ko o moƴƴotomo fof, ko o waɗantamo fof, tawa ko ɗaɓɓiri ɗum ko riba allahi jalla wa ala, ko ɗaɓɓiri ɗum ko yawgol aljanna. iɗan haray ndeɗo ko toɓɓere nde tawata kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe jogiti ella saakiɗo hakkunde maɓɓe hedde oɗo shirk e shirkuji jani, kañum may shirkuji to sooki ko jantiɗen ɗo kon ko ala barbil misal. haray faniyan hunde ɗimmere nde tawata ko jaalinde nden hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ko tata ko khata, ko hunde nde tawata pellet nde hana nyawndede, ko attasahulu wattakasulu fi talabil ilmi shar'i, welsindagol e raɓɓinɗinagol e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal dina sharia, ngal ɗo gandal sharia dina allahu tabaraka wa ta'ala. sonnaɓe ɓen ɓuɓe ɗuɗude e maɓɓe ɓen hayɓe tawata ɓen ko yahayɓe ka duɗe, si tawi ɓe ari ɓe jooɗike e ɗeɗo duɗe, an jannowo on tigi a taskike alhaali on, a taway ɓeeɗo no wonni ardiri noon fi jangugol, ɓeeɗo si a ndaariyata e noon soobiniɓe e fiyake gandal few. ko waɗi bindi ɗin ndeɗa fiina haray ɓe fonti téléphone ji maɓɓe ɗin, hiɓe udditi ɗiɗo, hiɓe fija ton ko imma hiɓe dogina oto, ma ɓe dogina moto, ma hiɓe zuwa ton klasugol piiwoy e ko nandi sifa ɗin piiji.
walla siko wonɓe Facebook ɓe nge maɓɓe no yaltinde photoji ɗi addana no holla ɗimmoɓe muɗum no fonta ɗi walla no naɓana woɓɓe photoji e ko nandi e ɗin piiji tawa ñande kala ñande inna dartugol si ɓe ari a taway ɓellet oɗo ko neɗɗo mo tata o jangali darsu mo jonuɗamo ɗum ɗo ko tana e ma kamɓe sonnaɓe ɓe duwa faamude wonde ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal diina woni jangugol koko wiyete usulu din ko yowodiri e tawhid kañum may aqida e jangugol ko yowodiri e koko wiyete at-tahara bi maana ko honno neɗɗo laɓɓintinorto ɗum ɗo ammatan wa khassatan ko yowodiri e maɓɓe kon kamɓe sonnaɓe ɓen ahkamu ad-dima'i at-tabi'iyya lin-nisa ko yowodiri e ƴiƴe maɓɓe ɗen kamɓe sonnaɓe ɓen ha hewti e andugol ilmul ibada ko honno ɓe rewirta Allahu tabaraka wa ta'ala ɗeɗo ko gande e tawata ɗaɓɓugol ɗe ko fardu aynin ala kulli wahidatin minhunna ko faridda toɓɓiɗo e dow goto kala e maɓɓe kono ɗaare sen taskike moƴƴa en taway kamɓe sonnaɓe ɓen fiyake maɓɓe on ɗon ko fiyake mo tawata ko yurmuɗo jonno hiɓe woggini hiɓe inna ɓe rewde Allahu subhanahu wa ta'ala sen jonni misal no heewi e sonnaɓe ko yowdiri fiyake ɗeɗo ƴiƴe maɓɓe ɓe tawata ƴiƴanɗan ari e maɓɓe kono sabu majjegol ñawore muɗum nden ɓe daro ɓe juula fewdo on sa'a ɓe hoora fewdo on sa'a woɓɓe maɓɓe yaha ha tawa joni islam on newinaniɓe yoɓe artu e jogitagol dewe ɗe tawata ko ɗe ɓe haɗanoɗe kono madama ha yimɓe yi'ude ƴiƴanɗan ɓe jooɗo ɗon ɓe ronka juulude ɓe ronka horude ɓe ronka jangude qur'an ɓe ronka wadde dewe ɗe tawata ko dewe ɗe ɓe hanuno wadde kon ɗum addi ɗum ko aljahal ɗum waɗi si tawi no hani kamɓe sonnaɓe ɓen kaɓe wakkilo moƴƴa e fiyake ngal ɗo gandal ɗare moƴƴa no worɓe ɓe wakkilori noon kamɓe sonnaɓe nanon ɓe wakkilori tele e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam no woduno sonnaɓe ɓe tawata ko kelɗunoɓe andunoɓe dina wa ala ra'sihinna ummu abdillahi aishatu radiyallahu anha jumma meɗen aishatu radiyallahu anha hiɓe jeyano e sonnaɓe ɓe tata ko ɓurɓe wakkilade ɗaɓɓugol dina urasi kamo koɓɓen ɓe maaki yumma meɗen aishata radiyallahu anha hiɓe jeeya e minal mukfirin min as-sahaba yani si goɗɗo innama mukfir karmo koɓɓen ɓe maaki ko on mo tata o fillike hadisaje gila wulure ƴawri dow jonno yumma meɗen aishata radiyallahu anha kamɓe e hoore maɓɓe ɓe fillino hadisaje ɗe tawata ko hadisaje hewde hadisaje wulure kañumma hoɓɓe innisa ko hadisaje ɗe tawata ko wulure e hadisaje 115 kamɓe yumma meɗen aishata radiyallahu anha ko tawata hiɓe filli ɗum ɗo no holla en wonde on ɗon ko sonnajo mo tawata ko andunoɗo ko honno jomi muɗum rewirte bal ko hadisaje ɗe tawata ko terle nguluji ɗiɗi e 110 woni kamɓe yumma meɗen aishata si tawi ɗe fof ɗe moɓidirama ko ɓe yiyana kon karmo koɓɓen maaki ko ɗeɗo hadisaje guluji ɗiɗi e 110 fewno nelaɗo alayhi salatu wassalamu feƴƴinay noon hari yumma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe timminali duuɓi 9 kono ndaren alhaali sonnaɓe ɓe wonduɗen hande ayiya ɗo sonnajo ta ko nene bobo ma nene ɓiɓɓe o heɓi duuɓi 30 ko fawi oɗo sonnajo taw o ala hadise hay goto ka ɓernde makko hadith goto bal woɓɓe ɓen sa fonti qur'ana ɓe wata jangude fadlan noon ya wiwɓe yoɓe tafsirane qur'an no ko tana kadhalika e sonnaɓe ɓe tawata ko eɗo tabi'inaɓe si tawi en taskike wana oɗo ɓiɗɗo tabi'inajo goto no wiye Sa'id ibn al-Musayyib oɗo no marno sonnajo geɗaljo mo tawata fi makko kanko sonnajo on pirte no misal e ko yowndire fiyake gandal si tawi hawri en naari e ndeɗo deftere ko yowndire fiyake hayatu tabi'in e yiyay ko ɓe janti fi muɗum e liltota ko e qissa on ko wannon sa'a meɗen on ko happaɗo lakin ko min babil ishara fiyen andutu wonde sonnaɓe wakkilinoɓe no woodi ha e oɗo zamanu meɗen no woodi sonnaɓe ɓe tawata ko wakkiliɓe moƴƴa aray oɗo kadi ko ella mo sonnaɓe ɓen hana ñawdanede ko heewi kon noon e sonnaɓe ɓen no jeeya ɓurɓe weltidade sonnajo mo tawata o ndaara wata pellet moodi makko no wawi mo jannude o daro ka yawagol moodi makko e ka bungal ngol moodi makko e ka faminkinagol tawa o jaɓata ɗettude darsu e juuɗe moodi makko joni noon o jaɓata ɗettude darsu e juuɗe moodi makko o immotako le o yaha o tawoya woɓɓe goo ɗettoya darsu ɓen ɗon inna e wonde moodi ma no wawma jannude
kono o mawnintino e hoore ɗum ɗon o salo ɗum ɗo ko ella ko tana molanaɗo mo tata ko hanaɗo ñawneede salisan hunde tammere nden e ɗiɗo ellaji ɗi tawata ko saakiɗi e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen ko ihtiqaru zawji wannuchusu alayhi bimana ko yawitagol moodi muɗum yaaɓa mo ka ley teppe muɗum ɓanto mawnintino towna balbe e hoore makko kanko gorko on ɗum ɗo kadi ko ñaw molanaɗo mo tawata sonnaɓe boyi hande hatta almutahajjiba hay e sonnaɓe ɓe tawata ɓen tigi ko ɓe tawata no ɓorni ɗiɗo conci no ɓuumi no ɗuuɗi e maɓɓe hande ɓe tawata ko sonnaɓe mawnintini ɓe yawi moodi muɗum ɓe tawata no towniti no ɓurniti e dow moodi maɓɓe ɗum ɗo ko tana molanaɗo ɓe gandi sonnajo jomi meɗen tabaraka wa taala no waɗi haqqeji molanaɗi wonande gorko makko on e dow makko ko waɗi no waɗi hadith yumma meɗen aishata radiyallahu anha imamul mundiri iɓe fillimo ka at-targhib wat-tarhib ɓe maki wonde al-hadithu hasan lakin cheikh al-albani kamɓe rahmatullahi alayh ka da'ifu at-targhib wat-tarhib ɓe maki wonde hadith on ko o da'if wa ankara ala al-mundiri tahsina al-hadith kañum hadith on o lowi kanko hadith ka hedde sanadu makko lakin ma'ana makko on konguɗi karmo koɓɓen no tabintini wonde ma'ana makko on no selli yuma mene aisha radiyallahu anha ɓe maaki wonde ɓe landino nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e nder yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri mawnude haqqe e dow oɗo gorko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko ummuhu ko biro makko ɗum ɗo ɓe gandi hadisaje goo no ari seediɗe ɗum warinde sahabajo goo arno landiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder yimɓe ɓen fof ko hombo e maɓɓe ɓuri handude e wondigal makko moƴƴalngal nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗannomo tikrar laaɓiji tati ko biro makko on sati yumma men Aisha ɓe maki ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder kadi yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri marde haqqe e dow oɗo sonnajo si feƴƴi nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo maki alayhi salatu wassalam ko zawjuha ko modi makko ɗum ɗo e hoore mum sen taskike moƴƴa konguɗi karmo koɓɓe gen taheno laaɓi pos o waɗi si tawi egga imam ahmad ibni hambalin wonde ñande goore tawi hiɓe maaka ko yowodiri e fiyaake sonnajo mo tata mo mari moodi biro makko no nawni joni noon wona nokku ngotum ɓe woni o ɗoftoto moodi makko kaɓa biro makko no nawni ko yo yaw o jooɗo o ayna biro makko o toppito fiyakuji maɓɓe ɗin imam ahmad ibni hambalin ɓe maaki wonde ta'atu zawji awjabu alayha illa an ya'dhana laha ɓe maaki ɗoftagol moodi makko o luttaka galle moodi makko o toppito moodi makko e galle ɗen e ɓiɓɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓuri waɗɗade e dow makko kanko sonnajo on edi yawgol toppito biro makko si wona hara ko moodi makko newnani mo ono ndaren hande tawi alhaali on ko ni woni cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe maaki ka majmu'a fatawa maɓɓe mujallada 33 wonka ɓe yewtata fii ko yowndiri hakkunde gorko e sonnajo ɓe maaki wonde ko yowondiri kon e fiyaake ɓeeɗo ɗiɗo yo jama on andu haqqe gorko on e dow sonnajo on no ɓuri mawnude edi haqqeji nene makko e baabe makko wonɗi e dow makko ɗi idan mo duwa ɗoftaade moodi makko tanke moodi makko yamirali mo ko lumbi islam ɓuri ko o duwa ɗoftaade ko biro makko kañum may baaba en makko ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko tabitunde ka sharia allahu tabaraka wa taala yeebande ka ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓen kamɓe sonnaɓe ɓe ɗe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani e hadith mo tawata ko hadith mo imam ibni maja ɓe filli cheikh al-albani sellinimo ka sahihu ibni maja hadith ittaɗo e abdullahi ibni abi awfa ɓe makinde muad ibni jabalin iwno ka nelaɗo alayhi salatu wassalam nelnoɓe to yaman ɓaɓe senike sajada linnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɓe sujjanno nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ko honɗum ko ta'ziman linnabi sabu ɓe yi'ude ɓeyato mawnuɓe maɓɓe e tedduɓe maɓɓe ɓen no sujjanede ɓa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yi'i ɗum on sati ɓe landi mu'ad ɓe maki ko honɗon nda waɗande mu'ad jantaniɓe illa on nelaɗo ɓe maki la tafal yeeso ɗum ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam law kuntu amiran ahadan
an yasjuda li ahadin riwaya go li ghayri llahi la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alayha bimaki walladhi nafsu muhammadin biyadihi la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha bimaki kambe nelano alayhi salatu wassalam Mu'az wata waɗu similati no miɗo yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo ko wona Allahu tabaraka wa ta'ala mi yamirayno sonnajo yo sujjan modi makko sabu haqqeji modi makko ɗin e dow makko ɓe maki yeeso ɗum wonde mi wondiri on mo wonki Muhammad woni e jungo muɗum woni Allahu jalla wa ala Imam Ibn Hibban ɓe maki tuma kala nde nanɗen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wondiri ni haray anden ko ɓe woni jantade ko mawnu hittu moƴƴa ko waɗi ɓe tentinayi woni ɓe maaki wonde ko pellet sonnajo o timminta haqqeji joomi makko ɗin haa o totta haqqeji moodi makko ɗin ɗi timma ko o tinni e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala wo kanko sonnajo on tanke o ɗoftaaki moodi makko o jonnitimo haqqeji makko ɗin kanko oɗo sonnajo yo andu haray haqqeji allahu ɗin timmirali mo taw no ko hunde ne tata ko laaɓude oɗo waɗi si tawi e oɗo hadis mo imam ahmad ɓe filli cheikh al-albani ɓe sellinimo ka sahihul jami' hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo al-husayn ibni mihsanin ɓe maki ñande goo ɓe arduno e yaaye maɓɓe ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam yaaye maɓɓe ba hewti hiwrike nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on ɓanti landi sonnajo on ɓawo ɓe salmindemo ɓe maakanimo kanko sonnajo on si tawi hawri himo mari moode o wi na'am ɓe maaki fa kayfa anti lahu ko honno wonanɗam sonnajo on o wi wallahi la aluhu illa ma ajastu anhu mi raɓɓinɗinanaki on gorko e jonnitugol mo haqqeji makko ɗin si wona konko mi ronki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki fa kayfa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki no woniranɗa wo oɗo gorko maɗa ko kanko wonata bi maana himo wona sabu naatugol maɗa aljanna mo wona sabu naatugol maɗa yite jahannam kono sen taskike hande ɗum ɗo e mawnude e tiiɗude oɗo gorko e marde haqqeji e hoore sonnajo makko hande no woodi sonnaɓe buumiɓe darotoɓe seera moodi muɗum ka daande ɓe daroɓe peɗomo ɓe daroɓe ŋatamo ɓe daroɓe seeka conci makko ɗin ɓe yenna mo e ley koyɗe ɓe yenna nene makko ɓe yenna baaben makko ɓe ɗetta tiggare ɓe dadito ka tumbo keeti ɓe yenna e hinol hada amrun zahir ma'rufun lada aljami' ara ko sonnaɓe ɓe tawatale ɓeɗo no inne wonde hiɓe ɓorni conci ɗum ɗo ko ella mo tawata himo saaki e ɓeɗo sonnaɓe ɓen buyi e maɓɓe no yawi worɓe muɗum ɓen no heewi e sonnaɓe ɓe tawata haysi gorko maɓɓe hettay haqqe muɗum e maɓɓe akramakumullah haqqe makko on tigi ka mballi sonnajo on koye waɗan gorko on sharti taw ko innugol mi wino yon sodanan bife kaarijo on sooday mo ka on sodta on ti mawla waare mun nde sooɗo ndiyan ala o inna mi sooday ɗaane ko ɓuri hewde ko mo andi o sotta ɗum ɗo waalo o daro o inna mi innuno on wonde menen meɗen waɗi mottodiral yimɓe amen ɓen fof no moɓodiri kala heɓuɗo haaju a namanemo complet e 50 000 wiwɗon on heɓata feere on heɓay ka on heɓata mi heɓay o daro o inna mi haalanno o yon sanzanan ndi tapiji ka nder suudu ɗo sali ɗum mi wi noon jilbabuji andillanni sali ɗum on sanzayɗi ka on sanzata on tigi inna sanzay bimana o linta ɗon shartiji ɗuɗuɗi gorko o jaɓari si o hendo noon haaju makko on e makko tele nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heɓe makani en ko laaɓi poska hadisa be hurairata radiyallahu anhu ɓe maki idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fataba alayhi ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e fabata ghadbana alayha la'anataha al-mala'ikatu hatta tusbiha ɓe maki si gorko noddi sonnajo makko e mballi makko akramakumullahu wa a'azzakum kanko oɗo sonnajo o salike gorko makko on monike gorko makko on tikkanimo kanko sonnajo on o waalihimo tikkani sonnajo makko on ɓe
ɓe maaki malaika ɓen huɗaymo haa weeta arendunomo malaika ɓen huɗaymo kanko sonnaajo haa weeta kuddi malaika si woni e hoore gorko hoore ibnu adama fi makko moƴƴata yon noon calcule on sonnaajo on nde saloɗaa ɗum ɗon a alaa nganto a alaa ella hay e hunde ko salorɗaa jooɗoɗaa saloɗaa ɗum ɗon moodi ma waalo kanko gorko on himo tampi himo lorri himo soñji himo tikkan ma ɓe maaki wonde malaika ɓen huɗete haa weeta bimbi tanke fajiri feeraali weetaali bimbi ɓe jokki ɓe huɗude Cheikh Usamin ɓe maaki ka sharhu riyadi salihina oɗo hadis no hayfi ɓuri ɗimmo makko par ce que ɗimmo on nenaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si moodi makko monanike mo ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala monantomo kanko sonnaajon haa nyande moodi makko weltanimo ɓe maaki ɗa bete happama malaika ko huɗatamo ko haa weeta amma non yo moodi makko tikkan mo ɗum no wawi wadde duuɓi ka tawa iwaali ɓe maaki le tanke moodi makko ittaali tikkere nden Allahu ittata ko tikkanimo kon kanko sonnaajo no ko tana buyi e sonnaɓɓen hannde ɓe yaltay ka galle ɓe wayrotako moodi maɓɓe waɗay ko faala landotako naaday mo faala ka suudu landotako ɗum ɗo ko dambugal ngal tawata ko ngal sonnaɓɓen haani ñawdude hattirde ñawdugol ko waɗi noon hiɓe mari ella moolanaɗo e ngal ɗo dambugal madama ko raɓɓinɗinagol wonɗen e muɗum e rabi'an hunde nayaɓere nden nde tawata ko ella mo kamɓe sonnaaɓe ɓen ɓe jogiti ko adamu lusumil bayti bi ma'ana waasugol wongol ka suudu ɓe nganndi al aslu linnisa'i ko maɗa lusumul bayt wannan joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati l ula oɗum cheikhuna al albani alayhi rahmatullah ɓe maaki ka fatawa al muhimma maɓɓe lil imam al albani istinadan ala hada al hadith kamɓe cheikhum ɓe maaki al aslu linnisa'i ko lusumul bayt asli o wonande sonnaaɓe ɓen ko yo ɓe wonu kamɓe sonnaaɓe ɓen ka nder cuuɗi si ɓe yaltay ɗon ko haaju ɓe yaltirta joomi men kadi tindini ɓe ko honno ɓe yaltirta ono ɗaalen hannde si tawi hawri en taskike alhaaliji meɗen ɗin e gurdam meɗen ɗan hannde en tawayno heewi sonnaaɓe buumiɓe hannde tawa tuma kala nde yaltuɗa ka yaasi on fottay ko miɗo yaade ka jankaari ñallal miɗo yaade ka bappa ankaari ndaarugol ko honɗum wonton miɗo yaade ka kawtal ankaarijo ɗa miɗo waɗoyde ɗum ɗo tawa moodi makko kañum ko wayrunomo ka suudu bal no heewi e sonnaaɓe hannde hara ko buumiɓe tigi tawa moodi maɓɓe yalta yaccaɓe ka suudu tawa si o artay kiikiɗe ko yo noddu ko honto saabi o woni oyna ka ley birkiire ma ka ley undugal ma ka nder wowru ma yehi ndaron ka nder kembuuje ene sonnaajo julɗo faalaɗo aljanna ko ni haani wawde wi'aaɗo kanko sonnaajo on ko o duwaaɗo habbaade moodi makko o jaɓɓo moodi makko o jogito moodi makko no moƴƴeri o lando ko honɗum feƴƴi e yaasi on kono si tawi a naati taw a hewtay few naata e nder galle ɗen tawa no wahani mo wasi ko gorko jana no naati golle ɗe o jokkiɗe mo jokkiɗe naata ɗettana hoore ma ndiyam naɓa lootoɗa e mo jokki ka o jokki ko saari a wi assalamu aleykum o inna aleykum salam yiltitoɗa kala ko ɓortiɗa kon ko an ɗettata naɓa hay ka conci tunɗuɗi won ɗon himo jokki ka o jokki ko ɓuri kon kadi heewde o aray woni tawa imo connecti Facebook par ce que bu jarriborama ɗum joni hara ko sornaɓe buumiɓe tawano ka weeyo tun kayiɗa ɗum wono connecti ɗum ɗo ko tana molanaɗo idan kamɓe ɓeɗo sonnaɓe oɗo ko ella mo tawata ko molanaɗo mo ɓe jogiti mo ɓe hani waylude ndaren moƴƴa wona oɗo aya mo jantiɗen ɗo yuma men aishata radiyallahu anha wona imamul qurtubi ɓe jantori noon ka tafsiru maɓɓe ɓe maaki wonde kanat aishatu radiyallahu anha idha qara'at hadhihi al aya tabki hatta tuballila khimaraha si ɓe jangino oɗo aya kamɓe yumma meɗen aishata ɓe taskotono mo ɓe wulla haa gonɗi maɓɓe ɗi loppina tiggare maɓɓe ɓeɗo ɓe tata ko wiyanoɓe naata e aljanna hari no wuuri wa kadhalika
yumma meɗen Sauda bintu Zam'a e andi ko ɓeɗo woni ɓe nelano alayhi salatu wassalamu atti resude ɓaawo yumma meɗen Khadija feƴƴinde kamɓe yumma meɗen Sauda bintu Zam'a wono oɗo Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ɓe jantori no wonde yottike ɓe yumma meɗen Sauda bintu Zam'a nyande go goɗɗo arno tawi ɓe ba'da wafati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam o wi ya Sauda limadha anti la tahujjin wala ta'tamirin kama yaf'alu akhawatuki o wi ko fi on nun an yiɗa jooɗi a ala yaade hajjugol a ala yaade waɗoygol umra wona ɓeeɗo ɓe tata ko ɗimmoɓe maɗa e sonnaɓe nelaɗo o woni gerdude kamɓe yumma meɗen Sauda bintu Zam'a ɓe maaki wonde qad hajjajtu wa atamartu ɓe maaki wa amarani rabbi tabaraka wa ta'ala an uqirra fi bayti ɓe maaki min mi hajjino mi waɗino umra ko woni wajibi an kon ka hajju mi waɗi umra kadi ko naafilo mi waɗi ɓe maaki joomi an yamirila yomi wonu ka suudu o wi wa qarna fi buyutikunna imam Muhammad ibn Sirin ɓe maaki wallahi ma kharajat min babi hujratiha hatta ukhrijat bi janazatiha ɓe maaki o yaltaali e dambugal suudu makko ndu galle makko ɗen ɓaawo ɗum ɗon haa fure makko o yaltini yon noon am ɓengu ma joni ɗo enna miɗo wawi wa walisije ɗi yata miɗo wawi panal danki heyiɗa law miɗo jooɗi nder ga asikkay ko a wimo yo waɗu andi sonnaɓe puy no woodi on tigi no buumiɗo ala heɓude ko moye ma ya buumo asikkude ko modi ma wiya buumo ko allahu subhanahu wa ta'ala on tigi no jooɗi ɗo kañum ala yaade gollugol hay e nokku ko moye ma yawnu ka suudu ko allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo so naɓɓen no duwa sennidirde ɗum wata wajitir ɗum modi ma na kanko wi'i ya waɗ ɗum aslan ko joomi ma yamira ɗum ɗo ko hunde nde tata ko laaɓunde yon noon si tawi en daari wona Abdullah ibn Mas'ud ɓe maaki noon ɓe maaki ma taqarrabat imra'atun ila allahi jalla wa ala bi a'zama min luzumiha wa qu'udiha fi baytiha ɓe maaki sonnajo heɓata ko o ɓattorta allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓuri mawnode hara ko e piiji ɗi tawata ko piiji ɗi andanɗa hoore ma asliji ɗi feƴƴiɗi anduɗen ɗin ɓuri kanko sonnajo on jooɗagol makko ka galle ka moodi makko accimo ɗum laren hande taskotoɗo moƴƴa tawa nyande iwɗa o si a yehi ɓenguma si yalta yo noddete téléphone taw konto yaata sa arti kadi a tawemo ka suudu ɗum ɗo no fandi ka ɓurɓe ɗuɗude sonnaɓe hande hara ko ɓuumiɓe a fotta e maɓɓe yaasi tan ha on fof noon kadi tawa si ɓe yalti gooɓe waynaaki ɗiɗi si ɓe yalti ko taxi moto ɓe woni ƴawde hino noon tanaji mawɗi ɗi hino tanaji mawɗi ɗum ɗo angal wonugol kastuuɗi yaltugol makko ka suudu no dagoli haaja yaltugol makko ka suudu no dagoli haaja nde sayyidina Umar radiyallahu anhu ɓe fottuno e yumma Sauda e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ɓe yalti ɓe andi yumma meɗen Sauda no ɓe sifora noon hari ɓe janɗi moƴƴa si ɓe waɗi no jilba hijabu maɓɓe o tawa conci ɗin no kooli ɓandu maɓɓe nun sah Umar ibn al-Khattabi ɓa hayni keɓe on sati ɓe makani ɓe wonde yo ɓe yilto ɓe yilti ɓe ari ka suudu ɓe humpiti nelaɗo alayhi salatu wassalam on sati nelaɗo on ɓe maki inna allaha adina lakunna an takhrujna li hawaijikunna allahu tabaraka wa ta'ala o niminani on haajuji moɗon dagiɗi ɗin si tawi hawri on landike modiɓɓe moɗon ɓen ɓe newnani o yo yaltan ɗum ay sonnajo si yahay hayka juulirɗe wona alhafid ibn hajar ɓe makiri noon sharti sellugol yewgol makko ka juulirɗe no arwi noon kan hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki idha sta'zanatkum si sonnaɓe ɓen ɓe disinike o holli jaka si o yahay o dunginoto kanko sonnajo si o yahay ka juulirɗe fadlan noon yo yaw nokkugo ko wona ɗiɗo oɗo kadi ko tana ella molanaɗo mo kamɓe sonnaɓe ɓe jogiti khamisan hunde joɓere nden e ɗiɗo ellaji ɗi kamɓe sonnaɓe ɓe jogiti ko su'ul musahabati ma'a al-jirani ammatan wa khassatan ma'a ad-dara'ir bimana ko wondigal bongal wondude e kawtalɓe ɓen
ammatan e wondude e siiniraaɓe muɗum ɓen khassata wannon sonnaɓen fayna hannde no annda ko ɓuri heewde ko si innama siina ara ɓe anndi ko on ɗo ɓuri mo añude e nder gurdam nan fof ko gaño makko on non kamɓe ɓe anndi kala ko wiyete siina kon ko tana addata tele joomi meɗen tabaraka wa taala inna allaha la ya'muru bilfahsha'i ka allahu jalla wa ala la ya'muru bichar o yamirta ko wiyete bone ko kanko wi worɓe ɓen fankihu ma taba lakum min annisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida kanko allahu tabaraka wa ta'ala o newini ɗum o wallini o tabintini oɗon si abdullahi ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki ya ummata muhammadin tazawwaju fa inna afdala hadhihi al umma aktharaha azwaja aw aktharuha azwaja ɓe maaki wonde rese ko onoyo moftene laano alayhi salatu wassalam ko ɓuri moƴƴude no jeeya ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo moftene laano alayhi salatu wassalam ɓurɓe ɗuuɗude ɓen sonnaaɓe tawa ɓe mari geɗal ɓe tawata ko neyaɓe neydi islam ɗum ɗo oɗo ko asar filleteɗo kono si a fillike mo ɗum wonay sabu a sonnaaɓe ɓuy konnoma ko waɗi noon sonnaajo weltantoma haa walla moodi makko o jomba ñande walluɗa moodi makko o jombi o fayda on haɓigila neññani ɗum ɗo no heewi e maɓɓe kamɓe sonnaaɓe jooni noon se ndaari moƴƴa allahu tabaraka wa taala no waɗɗini e dow gooto kala e meɗen moƴƴagol e kawtal mum haysi ko neɗɗo mo tawata ko keefeere wannon ka ayatul huquqi l ashara allahu no janti ton haqqeeji ɓeeɗo kawtal ɓe wal jaari dil qurba wal jaari l junubi wa sahibi bil janbi ɓeeɗo fof ko kawtiraaɓe ni kanko allahu o holli en wonde yen moƴƴo e ɓe o rasinelano alayhi salatu wassalam ɓe mari hadisaaje tati kala neɗɗo mo tata hino faala aroyde ñalaande darngal tawa o alatana e hedde kawtal makko ngal o jogoto ɗiɗo tati ɓe maaki kamɓe nenano alayhi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmi l akhir fala yu'dhi jarahu ɓe maaki man kana yu'minu billahi wal yawmi l akhir falyuhsin ila jarihi ɓe maaki man kana yu'minu billahi wal yawmi l akhir falyukrim jarah ɗiɗo riwayaji tati si ten taskike ɗi ɓe maaki wonde goo ko ya moƴƴo e kawtal maɗa ngal ɗiɗi ko ta bono e makko tati ko ya teddimo ɗiɗo piiji si tawi a wiya jogitike ɗi an oɗo neɗɗo wala khasatan an oɗo sonnajo a aro e ñalande dalngal inchallahu jalla wa ala tawa hiɗa hisi e sengo ngal ɗo kawtal ma kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaka ni e hadise wonɗo ka sahihain hadise abi hurairata radiyallahu anhu kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalu man ya rasulallah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ka riwaya imam muslim ɓe maaki la yadkhulu ljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ɓe maaki laaɓiji tati ɓe wondiri allahu timminali gomɗinal taw sahaba ɓe maaki hombo ɓe maaki kala on neɗɗo mo tata mo kawtiri e goɗɗo tawa on mo o kawtiri hay joni no huli ta heɓu tana makko imanu makko on timmaɗi siɗa wondi e sinama himo hulitanama tawa o sokay suudu kulol wata wujjumo tawa ɓiɓɓe makko ɓe o halfinoyayɓe nokkugol kulol wata lorruɓe hara na sikkitagol ma bone tun ko pelletle ko noon wawɗa nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki a timminali gomɗinan taw ɗon noon si tawi hawri sinama so memmini a piyaymo si o memmini a siifaymo yeeso ngon ɗa tufanimo pooti a hibbay mo ndiyam wulɗan a faalaka o si o hiwrike ma a jaabotako e ko nandi e sifaɗin piiji a heɓay kawtal ɓuri sinama par ce que ko ɓuri kadi handude e moƴƴede e mum e kawtal fof ko on mo tata ko ɓurɗoma ɓattade dambugal o joni noon kamɓe sonnaɓe ɓe gonɗon sengo ko tana molanaɗo ɓe jogito nelano alayhi salatu wassalamu ɓe ɗanginani en ɗum ɓe gayni ɓe maaki kamɓe nelano alayhi salatu wassalam wono ardinoge oɗo hadise abi hurayra mo imam alhakim ɓe filli ka mustadrak wonde ñande goo sahaba ɓe jantino fi sonnajo yeeso nelano alayhi salatu wassalam ɓe wi'i wonde sonnajo on
ko sonnajo mo tawata tasumu nahar wa taqumu llayla wa tatasaddaq wa taf'al ɓe jantanimo moƴƴereji heewɗi ɓe janti bone gooto pet ɓeyni walakinnaha tu'di jaara ha kanko sonnajo o lorray kawtaljo makko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki hiya finnar oɗo kamma makko ko yiite jahannama o yata si joomi meɗen yafakim naren moƴƴereji ɗi o jantana ɗin ella gooto pet o jantana sabu lorrugol makko kawtal makko ngal ɓe gayni ɓe jantani nelaɗo alayhi salatu wassalam sonnajo go on ɗon gollay fara'iduji ɗin ko waɗɗi dow makko kon sunanoji ɗin ko yoga e majji o watta kono noon walakinnaha tuhsin ila jaariha kanko sonnajo on o moƴƴoto e kawtal makko nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam hiya fil janna ono hande ndaren moƴƴa hakkunde ɓeeɗo siniraɓe ko sabu siinugol goɗɗo fawata rewɓe goo buyi yarnugol modi maɓɓe na seeɗe annon no waɗi worɓe goɗo yarino joni ha anda ittiri ko yari ñaamino ha anda ittiri ko ñaami awlike ha anda ittiri ko awli ara hay buutu ka walotoɗa ɗum ko gaara e talki kafe maɗen sa yaray ko ya jooɗo de haɗe waɗe sina ɗum conal watte nder ton walla diyal hibbete nder ton maafe makon ko be goɗɗum hibbe nder ton komi ñamminaymo ko ɗum no ɓe jogita tawa ko sabu sinirgole tele gorko maayowo o maayayno gasa waccan e gurdam bonna diina maɗa kayyebaka fi ɗum ɗo naren ko jelo e sonnaɓe buumiɓe ɓe tata ko kawtirɓe woni o daroto piirida ɓorto nigabuji muɗum ɗi yeeso jama tawa ko juhal arata sennaɓe ara ko siniraɓe ɗum no heewi tef noko tana sina ɗum ko hanuno ɓeɗo koyeɓe jogodir lillahi wa fillahi ɓe moƴƴina alhaali maɓɓe o aɗo ko ella mo ɓe jogiti iɗan haray ɗiɗo ellaji maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓe no ɗuuɗi ɗi ɓe jogiti no jeeya e ɗin ko ɓuri lollude hande adamu mura'ati shuruti lhijabi shar'i wasegol aynitugol shartiji oɗo hijabu mo tata ko hijabu sharia yankejo andi oɗo hijab jomi meɗen tabaraka wa taala hikma ko o farlirimo kon ko fiwata gorko andu ko honno wawɗa an sonnajo on ɗon hikma ko wanno ko ɓuri sellude e konngudi karama koɓɓe hijabu shar'i bumagol sonnajo on ko waaji jomi meɗen tabaraka wa taala o yamiri oɗo hijabu noon karamo koɓɓen ɓe maaki wona imam ibne hasmin ɓe maakiri noon ka muhalla maɓɓe ɓe maaki ko wiyete aljilbab ko ma yugatti jamia badani lmar'a la ba'dahu ko konko tawata sudday dendangal ɓandu sonnajo on na yoga e mayru ndaren si ko ni rewɓe men ɓen duumori ko njelo fottata ka yasitano waɗi lineti linje niga buyi muɗum gittawa hoore gaɓɓude ɗen fof no ka kene njelo ko njelo fottata e mum hande tawa ɓe waɗa gang ko njelo fottata e mum hande tawa ɓe waɗa soksi ko njelo fottata e mum hande tawa ko niga on no jilbabu e koye tata ko seeru koye waɗi ta forme mum on fof no ka kene no waɗi tiggawgo kunni no waɗi laali e jabe no desini ɓandu muɗum ɗum no yalti e kene ɗen tawa si a yi'i oɗo ko pelletata e oɗo na ko allahu wimo kon o waɗi ɗo njelo hande nono heewi tan ɗum ɗon hay e sonnaɓe ɓe tawata ko inneteɓe ɓen ɓellet ko aranɓe ɓen ka hijabu o wayre no sonnajo no timmini ha ñande go fotta e makko wana sokete wana gan tiggawu makko kun e semisum bobo no fota tawa oɗo wiyete woni wonde himo buumi no ko tanamo alana ɗum jelo e maɓɓe hande si a yalti tawata ko ni ɓornore tele ɓellet goto kala meɗen majjaka alhijabu shar'i e shartiji muɗum ɗin ɗi laaɓi pos heɗi henti ɗum ɗo noon no jeeya e ko mari oɗo ella moƴƴa worɓe ɓen tigi annon ko an sodata tiggaje ɗin ko honɗum sodanta tiggaje daɓɓe honɗum sodanta jilbabuji marɗi desin ko honɗum jaɓanta o ƴawa ɓawo maka motoru maɗa o waɗa soketi o waɗa gan o waɗa nigabu timmuɗo on wonɗa jaɓande tele pellet ko allahnnitoyte o ono worɓe ɓen tigi hande laayu baalum ɓe haajaka ɗum ɗo ko tana ka sakkitode ellaji maɓɓe kamɓe sonnaɓɓe ndi wonɗe jantade ni no jeeya e muɗum koko wiyete al ikhtilat wal ghuluwu fi tahsini al badal bi maana wonugol joni hulata jillodirgol e worɓe ɓe
tawon tigi aray tumbo e worɓe haajaka ka weeyo tigi ka internet e ko nandi e muɗum wona ɓe findintinir noon e ɗo balle tawa a yi'ay sonnajo no ƴetti gorko ami Facebook nama ahi jon ko men ami ko ɗum naadi ɓengu goɗɗo e Facebook an tigiɗa renti ɗum ɗon hiɗa wondi e on téléphone ɗon o yalta ma jatta téléphone o yalta e Facebook ma jatta téléphone o ɗaɓɓa Nokia ma teknowum jonnamo simo faala o jaɓa simo faala wacca ɗo ko waɗi noon ko haani konko ya weltin Allahu tabaraka wa ta'ala na ya weltin ɓenguma e hoore tikkingol Allahu jalla wa ala ono enen hande a sooda ɗo tablet wi jani jonna ɓenguma himo Facebook himo mi anda Twitter himo e nokkeeli ɗin fot tawa himo jinda toon a haajaka ko ɗum waɗi ara innamum falama ñamude o inna miɗo connecti innamo mi yaray kafe o wiya miɗo connecti innamo yaltinanan paɗe anne o wiya miɗo connecti kala ko men minɗa o innete miɗo connecti an kadi ɗahani connectade ko yo yaltu ka connexion ɗon ma jatta téléphone makko o lando ma piiji go innaɗa connecti an kadi min dahal am kono ɗo wallahi worɓe buy kañum woni wallude hay ɓengu mum naata Facebook konɗum goɗɗo naata kon ɗum watta Facebook a sonnajo hay worɓe ɓen hewde muskilaji nderta one sakkitorore nden ko ɗum woni ƴawgol maɓɓe oɗo taxi moto tigi ɗon en jantike fi muɗum jara e yilto sonnajo ɗum le kadi ñande jantiɗe wallahi bi rabbil ka'bati ra'aytu bi ummi aynayya ka dambugal ɗo mi sonnajo no tippoda e taxi moto ñande jantiɗen ɗo bimmi nden ñande adi hoɓɓe no woodi haqqille de ɓernde nde no wayi wa kornkun settaka a wowlay haronka a sikkay no wonda howlirde noon ko noon ɓe woni yaarude toɓɓere sakkitorore nden ko tiiɗinagol fanti noon e moƴƴintingol hoore muɗum haa eggal edi mana lundo sharia o no anda sonnajo aslan mo yiɗi koynete zina cuɗaari asli cuɗaari kadi kono dagi tankeni lundade sharia الله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لكن عندك أن بسنة بلين هاك بومي بتيجي بماري خلال مولا نادوك هدي مؤنتنا قولو أني نتطاو نهاني كدوا دافامو دي نوات إمام مؤنتنغول wonki maada kinge ruhu ma on tambitoɗa ɗum ɓuri ko tambitotoɗa ɓandu maɗa mum kayas ɗum karmo ko jogo maaki ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati o wi at'abta nafsaka fima fihi khusran fastaqbil ala ruhi wastakmil fada'ilaha anta birruhi la bil jasadi insan o wi ko ayo wonɗo yanganade ɓandu o wi ndaari ittiri ko wonɗa lorrade e findu ɓandu ñande o ɗaɗaɓɓi sabunde heyre ɗaɗaɓɓi gel keso ɗaɗaɓɓi shampoing keso ɗaɗaɓɓi sabunde heyre ɗaɗaɓɓi nebban kesan an hiɗa ɗaɓɓi tun ko heydi o wi ko ittiri jel wonɗa tampande ɗum kanko neɗɗo o wi wonde hiɗa tampinde hoore ma e hoore ko tata ko fus ko waɗi ndu ɓandu ndu wonɗa jokkande ɗo acca ɗo wonki maɗa fu ndu ko geɓal wonɗum ni ka kaburu gilɗi ka geɓal gilɗi ko ñaamoya ɓe maaki wonde fewtu ruhu maɗa o moƴƴina anda wonde ko ruhu wonirɗa ibnu adama nangi ɓaliɗo to iɗan haray ɗiɗo ellaji ɗi ɓe jogiti e ngon sengo ko ɗin tabiti ka hadis abdullah ibni mas'ud wonɗo ka sahihu muslim belaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la'ana allahu alwasilata walmustawsila wannamisata walmutanammisa walwashimata walmutawashima walmutafallija almughayyira li khalqillah ɓe maki allahu huɗi kala sonnajo felpitowo ɗiɗo timeloji makko sonnaɓe bomi ɓe naatiye ɗum timeloji ɗi ga ɗaw ndara ɓengu ma moƴƴa gaza tawa e waɗi lamma siso o ɗuytiɗi elaɗum alayhi salatu wassalamu ɓe maki allahu huɗi kala sonnajo waɗɗum ɗum ɗo noon naatiye bomi ɓe ɗimmitel muɗum ngel on waɗowo e ɗaɓɓuɗo waɗane ɓe maaki kadi allahu huɗi kala on sonnajo mo tata ko waɗɗo tattuyasi e muɗum e on waɗowo tattuyasi o gollowo on e gollanaɗo tammundum ɓe maaki allahu tabaraka wa ta'ala huɗi kala on sonnajo mo tawata ko tokkowo goɗɗum ka sukunu makko meeshi e ko nandi e sifa ɗin piiji
e on tokkano ɓe maaki nayamundun allahu subhanahu wa ta'ala huɗi kala on sonnajo feppitowo ñiiƴe muɗum ɗen o liima ñiiƴe makko ɗen lil husni ɓe maaki kamɓe nelanon alayhi salatu wassalam ɓe maaki almughayira li khalqillah bimana wonɗum waylude tagungu allahu tagi e makko ngu ndaare moƴƴa hannde ayyuhal ihwa hannde no heewi e sonnaaɓe a wayreno heɓe ɓawli ɓe waɗa nigaabu ɓe innama ko nigaabu won rawnininmi taa ko fenaande nebbam makko ɗen ko rapide tinna saabunde makko nden ko rapide tinna hijaabu ina ko hijaabu on rawnininmi hijaabu on ɗaatinayi ɓanndu o jalbinaydu kono o ittama ka ɓawlunoɗaa ɗo wona daneejo hono ɗum wata gese boyi e sonnaɓɓen hannde caabunde muɗum ɗen ko ɗi produit harale kadi ko buumiɗe miɗo anndi ko min wolde boyi e maɓɓe no woodi hannde nebbam mum ɗan tawa ko ɗan produit laaɓuɗo pos sa men mini ɓe nama nebbam ala ɗan ala produit kaare ala ɗongama ɓa aduna on hewti o sayi ɗo ay nayi nebbam ala ɗan ala produit joni fii no woodi ɗan tata ko marɗan produit ko ɗan ɓuri saakade ko wallahi no woodi nebbam ɗan ala produit ina naray narte moƴƴa ellaji ɗin no ɗuuɗi ko ɗiɗo woni ko heɓuɗen feere jantagol bi awnillahi jalla wa ala aray en torke goto kala yiltagol e sonnaɓe ɓe o halfinaɓe on dartana ɓe ɗiɗo piiji kamɓe sonnaɓɓe kadi en torke ɓe lillahi wa fillah ko ka hulangol hoore meɗen hulana ɓe yanugol e shabakawal cheytane ngal yoɓe wakkilo ɓe wayla alhaali maɓɓe on ko watti malakul mawti hewtude ɓe hada wa billahi tawfiq fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برأ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. جزا الله الشيخ والأخ والزميل بما تفضل به ولقد أفاد وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالوقت لا يسع لنا أن نذكر كثيرا من الأشياء، كما أننا مكثنا هنا 5 أيام، فأختصر كل الاختصار ليصطلح بعض الإخوة، لأن كثيرا منا منذ الصباح ما استرحنا بسبب بمعنى إكمال الكتب وتوجيهات الشيوخ من خارج البلد، الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى ورعاه، وثبتهما وثبتنا على المنهج السلفي النقي. هري إن جرني بيدو مسلمين إن تركي الله سبحانه وتعالى يو الله ولم بتندو كمؤي مبه كبيس مبه مؤي يوم القيامة، وولا ينين كالبين جندتو بكونغول، وولا ينين كالبين بتاوتا beno jento kongol be ndara ko buri ko moƴƴude e kongol be ƴetta haray en ala fayda juutinde ɗo nde wonno gilande ma imma bimbi jama on ɓe fawtaki, sabu ndaarugol no timminira ɗe defte fuɗɗanoɗe woni ɗo wande balɗe 5 timmude tawiɗen jangude defte alhamdulillah defte ɗen fo ɗe timmi. en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah neminan en lawol gandalngal, وكذلك سبب من ييدو be cernoɓe wonanɓe en ka yaasi leydi wono cheikh abdoullahi najmi wonɓe saudiya, yo Allah subhanahu wa ta'ala renuɓe tabintina ɓe ɓe oɗo manhaji selluɗo. وكذلك
كم كوجميل من دير الشيخ عبد الهادي والله سبحانه وتعالى ريم بتبنتنا به وتبنتنا إن فومين إمان نسللو بينو كم كوب بحكمة به بيوركين بسلمنيين بإني بإيدين في الله حالي بيمنيين تقول ديرو تقبل إن دير التوحيد حالي نردن ديرو تقبل من يدن يولدو كان مانكو هبين يمولو من مراد الراجي كان ما يكون بي يقول لي دي تاوتا دين نون تيجي بمعنى ولا يمكن كي مومو ولا كسونو حري وسي يمون يلات بين اني من كتوتول تو وانا يهور ميد وون دي نودو وانا جماعه وون دي نودو حرك وون دي نودو ولا الله سبحانه وتعالى اذا هذه واوا انو de wondema odo no hay sabi no wodi tigi ko tawata be mana en beedi te ga e ko beedi tugol tawa ko beedi tugol dum bangi ngol e finni dina hunde wotere be shubha e argo ngol tigi be do bilede haray bono do ki shubha wonde mastawi haray ko wonda yaarude ko fi hunde mojjude haray en la e mudum dum do goto adi taaki be dum do si wana shaytan Allah sallallahu alaihi wasallam sitawno dum do ngino tabituno matalan بينما جوني منكم من يوم كفير بيتام وفيرا كو بانديجو كفير وندر لا وفير مونغول اذا دون مارما بيجو توليدو كومودي بيدومان بهابو تالكي وكذلك بلوتو تيكي دي ال تاوتا كو دي ال تاوتا سا بيانا دي ال تاوتا دينون سي دكتور بندارتي تاوي دينون بسبب من بناوناري كاباندو اذا مي نلالو صلى الله عليه وسلم بيرنو مودي بابا مابbe jamukaɗo dina ɓe ɓe wi hoɗo kalima la ilaha illa llah ɓayru ɓe hewti ka ɓe feƴƴina ɓe hewti tigi tigi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe makono ko ayyo bappa wiwu konngol wiyetengol la ilaha illa llah mi heɓa komi wujjinora allah subhanahu wa taala mi wujjinora yeeso allah subhanahu wa taala fi wa kawlette ɓeɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe gandi ni sawno ɗogi mon ɓe jaɓano ka raɓɓitingol ɓe jaɓano wiwde la ilaha illa llah o si tawno no woduno ko haɓɓete goɗɗo feewa walla no woduno tigi ko lootete goɗɗo feewa walla no woduno ko yarete goɗɗo feewa haranelaaɓe yarnatano ɗum bappa mum konoye musidɓe tedduɓe bannelaaɓe yarneno ɗum ɗon bappa mum bannelaaɓe sallllahu alayhi wa sallam si ɓe jogino ko haɓɓeteno goɗɗo feewa walla ko looteno goɗɗo feewa ɓe looteno ko fargurayso bappa sabu hirɗugol maɓɓe kamɓe nelaaɓe sallllahu alayhi wa sallam kaaɗo diina yo ka jokke Allah subhanahu wa ta'ala tagi hundi fi dum non kal Qur'an idan hada yo jama watta yila sinela do hubindi ni ko ngol wata goto ardo hertina itawi do yaali ko sharia mo kadi hertini hada yamma ko yo hudiri e be do sonna do wudu ko mabbe hada min ko wasila to worbe ben wallahi ko be munyo ne wonno be wolani ka arande ko wonto be do woni ko taga sai ne ma tawna kwente kungundu aheleyo herugol numol ko seeru gongol ko wadi sai ni kala man sonna de waddo ma goddo ma munyata ko awone ko seeru nyande o goddo no nyande o goddo no idan ara ko ya munyo tentino pula ne more men pula ne be kadi ma fa no dembe e tele ma punto ko be yini wonde masalu du sonna ma o salike hare malaka mudde maweta fayda salari dum do atay no yurmi ne wonno tawi on tigi waɗanaali intiba ɗum ɗo fayda ko ɓurma ko moƴƴande hay ko ya muñño mo toonna tawa noddaade mo sa anndi o sanoto nde wonno tawi o huɗaama a wonni ɗon kadi o huɗaaɗo haɗay mi anndaatirtini ko onno ko moƴƴiyaldirta ɗon haɗay ko muññagol ko ɗum ɗo min mari ko mi wasi o woɓe ɓen muññagol rewɓe ɓen no ɓetti fii noon kono ko yewtigi nanngu wonki makko kin haɗay tawi yewti ɗo min torki allah subhanahu wa taala yo allah tawɗum arsi ɓen gon tufu ihlas o arsi kay tigtigi gandal o newinana en kadi laawi no gandal nga ɗaɓɓirde noon haɗay torki allah subhanahu wa taala ɓe iwɓe nokkeji sertuɗi yo allah subhanahu wa taala yurmo kala gure moƴƴuɗe yoddi mi torki allah subhanahu wa taala yo allahu hewtintinoymo kala ka iwi hara tigi tigi lorra hewtaade ɗum seften ɗo e janna mi torki allah subhanahu wa taala ɓe allah toɗon faminaade oɗo manhaji salafi e torki allah subhanahu wa taala yo allah faami ɓe haray
musidɓe men ɓe ɓe ɗoti koɓe finnitintayi walla woni junnugol inchallahu taala ko raɓɓi ɗi haɗay iɗen jonnata micro on haɗay lande ɗen nini yaafoɗen kala manki ɗiɗi marɗo landade char no wawi yiidude e jaabotoɓe walla janne ɓen ka yaa sey ɓe andi ɓe jaabo